tere! Täna teen ma siis videos sellest, kuidas ma vaatan videot. Ja kuna seda on vaadatud üle 6 miljoni korra, siis loodame, et see on hea video. See ei pidanud vist päris nii. Miks see teist korda veel? Yeah, so good. Seda näed so good. Mis nüüd? Aha, veel kord, okei. Päris palju pidasid oluliseks vastata. Ja nii ongi. See mida see tegema teeb? No jah. Ei ole üks kuigi lahe olla. Ei ole üks kuigi lahe sattuda selle teise oot. See oli päris oos juba tundus. I love me some tacos. Hell yeah. Kõlab nagu kvaliteetne muusika. Get out of my car. I'm in my mom's car. Broom, broom. Get out of my car. Kvaliteet, see on kvaliteet. Nagu näete, väga võrdne võistlus ja see, keda põhjus näitab, see on kindlasti võitja. Kindlasti. Füüsiliselt väga see vormis ka muidugi. Jonathan just got an awesome face paint job. What do you think? I like turtles. All right. Hea kommentaar muidugi. Like ice cream cones do the trick. Can we just talk? Oh hell no! Shakira, never really knew that she could dance like this. She make up her head wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira. Oh, baby, when you talk like Nagu tõsiselt. Miks ta sinna üldse istus? Miks ta sinna üldse läks nagu tõsiselt? Oi, ei. Oi. See oli alles lend. Loodan, et on kõik korras.
see ei olnud vist päris nii plaanitud. Normaalne. See oli muidugi jah, kvaliteetne. 10-10, see oli siis 10-10. Thank you very much for giving me these delicious walnuts. I like them very much. You are a nice person. I will be sure to come back tomorrow to get some more walnuts. You are my favorite person in the neighborhood. Tyypillinen. Me too. Ma arvan, see ei olnud vist asja eesmärk. Nojah. Natuke liiga lühike vist edasi teha. Seda ei saa tema kohta öelda, et liiga lühike on edasi teha. Kõik võetud teemast nii ära. Okay, so this is what black mannequins look like. Like, nigga, what's cute shit? Nigga, where I have that? Swear. Oi. Tell me a part of the body that begins with the letter T. Titties. My nigga. Are you talking to me? No. The little baby. Get out my face now. The little baby. Get out my face! Yeah, I used to ride skateboard. My dad has said, what? Näitas ära, kuidas seda teha. Okei. Täällä on vist tasakaaluga väikse probleeme. See on praegu väga hea reaktsioon. It's a plane. No, it's a bird. It's a bird. She was right. So I didn't get to go to the gym today, but the cashier at McDonald's, his name was Jim. So same thing. B-brain. Seda on ta figuurist näha. What the fuck? Oh shit, sorry. See oli nice. Klassika. See, anybody could be good to you. Story time. This was the moment the lad would propose to the girl. Students, there's no such thing as a stupid answer, okay? Oh, Jessie. Blue, everyone look at Jessie, because she's a fucking idiot, okay? D-prank. Yo, what the fuck? Yo, it's a joke! It's a joke! It's a fucking joke! Told the class why you're so lame. Someone told me to go to hell. Couldn't find it at first, but now I'm here. I miss school. Sì, avevo. Okay. Step on the scale. Weight limit exceeded. One person at a time, please. Oh, that's fucked up. I hate when teachers. You don't have a lot of work compared to me. You signed up to be a teacher. You get paid. I am being forced here. The homework today is only 2 questions. Each one has 26 parts. Why would you? Eikä. You forgot the homework. Mitä ta just tegi? Kohe näed, head sõbrad.
Veebid on päris inimene. Oi. Seda ma kaitsen, et koer võtki läheb. Peaks siis natuke veel hüppamist harjutama. Muidugi ei teeks halba ka oma võimete õige hindamine. Nagu ka siin puhul. Kuigi jah, ta on natuke noorem. Nii. Ja tänan siis vaatamast. Kui teile meeldis ja tahate veel mingeid videoid näha, siis palun likeige, subscribe'ige ja jätke kindlasti kommentaarid, mis videoid näha tahate. Seega tänan vaatamast ja head aega!